شاندکه هفبش ین چوار لجنین پارلمان کردستان و هشت پارلمانتارن عراق سردان پارزگاه دو که کرو لقضا زاخ و آمیدیه داکو دیفچون روشا دورین بردومانی بکن داکو راپورتا که بلند بکن با حکومت هرم کردستان و حکومت عراقه لناحية دار كاري لقزا زاخو دقال مختارن قندان كومبو وآزارن وان قهداري كرن طبعا احنا راح نصير بتوصياتنا راح نعمل كثيرا اما گل کار بکن و آموزگاری خواجی بگهینن فرماندهی گشتی یا هزن چکدارن عراقی داکو هز بیرشاندن و هیلک بروانی بی آوا کرن به دریجه زیده 100 کیلومتر و به پشتوانی هزن پاسوان سینور لگل همو آمور و چکن پیویست بشترا لجنة برلمان كردستان بتنه سردان ناحية باتي فاكرو ديگل هفته و 5 مختارن و دوري كومبو و مختاران جي روشا جيارا گوندن خو و او زرارن و بردوماني كتين گهان برلمان تاران و توا برلمان اندامت حزبه مسئوليت حكمته و توا حق زيانه هيا كردوال كليا خوينه كردوال دولت ئەم زەرەر و زیانانەی کە لە هەرێمی کوردستان کەوتون لە چ ئاستێکدایە و زیانە مادی و گیانیەکان بە هەمان شێوە لە چ ئاستێکدایە و ڕێگا چارە چییە بۆ ئەوەی کە بتواندێت کۆتایی بەم نەهامەتێ بهێندێت لە حاڵەتێکدا کە ئێستا ئێمڕۆ هاتوین دوو ناحێمان دیوەی کە ناحەی دەرکار بووە کە لەوێ 17 گوند هەر بە تەواوەتی وێران کراوە و باقی گوندەکانی کەشی توانین بڵین لە وەزعێکی زۆر نائارامان و توانای ئەویان نیە بگەڕێنەوە سەر گوندەکانی خۆیان لکومالگاها بگووا برانبر زنارا کسته پارلمانتاران بدربینه تماشای بردومانت کرد اما همین انجام شرکت سوتاوا همین انجام شرعیه و پشترا الناحیه کانی ماسه دیگل مختارو لانین کارگری کمبو وکو گرمترین دورا بردومان کری هون رشید رودا و زنارا کسته